Binarên hêja her duwarê zimanê Kurdî de dimînin li bajarê Diyarbekirê. Amedê mamosta zimanê Kurdî Zeynep Sultan Atlî û çend hevalên xwe apek bi navê dengê pirtûkan çêkirine ku li ser telîfonê zîrek kar dikin û êdî bi deng yek dikare li pirtûkên Kurdî guhdar bike. Niha Zeynep mêvana bernama hevtrenge dirêka Skype. Mamoste Zeynep Sultan Atlî gelek spas bo beşdarîbûna te bernama me. Gelek spasdarim ez jî mala ava ji bo mazwaniya we jî spasdarim. Gelek spas. Zeynep bi demekê me tiştê xebata te em dişopînin got te apek aplîkeşinek çêkiriye li ser telîfonên zîrek bi kar tê navê dengê pirtûkan. Bi rastî balkêş ji bo zimanê Kurdî ji bo em bêjin xebatê ser zimanê Kurdî bi taybetî jî li Tirkiye got tiştekî wisa çêbû tiştekî nû yê tekarî bû tiştên nû êgo girêdana wê bi em bêjin bi jiyana nû ve û bi zimanê Kurdî vê te têkiliyek çêkiriye. Dixwazim hinekî behsa vê aplîkeşinê bike çawa yê kengî çêbû di em bêjin li serê te xist got vî tişta bike û çawa kar dike. بله کاری مش خو فکر داویه 2020 و دستبیکا 2021 مدید و مگر جیاد دید کو نتوین جدا سر برهمان بدن کرنا پرتوکان و وک ایبوک جیر اپلیکیشن کلمانجی جنب ویژن سپانا چه دکن مچی گفت ام کلمانجی دا چه بکن پیشی مدست به کلمانجی کر دوباره مزاروی دنی جلیزی دکرن نها طبیعی زازاکی یندنی وقت سورانی جی مدرسه دکرنه و به فکری مدرسه فکر مخواست ام ویژه کردی و دیجیتالی با تکری هفته بکن دستپانه کی دا وان نیزی هفته بکن و وقت خدمتی کی جکسارا بکن. بله. نام دبینن نهاد دید دیمنک به وقتی داخلی کو کسک دنگ تو مارد که هون چاوا هون کار حوالی ته یان کسی گفتار کار دکن هم پرتوکا دخوینن بدنگ الاستودیو تومار دکن کسک جوار آماده دکه چاوا ام بیجن پیواژو یا خبات چاوا دبه هم کتاباش کویدتینن و چاوا کار دکن لسر بریان ها مشغول بوشانخانه کو وشانگریا کردی دکن اما حرکتن تکیلیا مجبور بر همین کو جوان درکتنه چاپ کرنه و برهمانه me destûra wan berhema xwastin me peyman çêkirdin av bera xwe de dubra wan PDFên van berheman ji me re şandin em ji berheman dixwînin dubra biryara wê didin gelo em kîjan dengî kîjan pirtûkî ve bikiniyek serveyekî em hevalên re ketin têkilî ev bi hevalê ku dixwînin jî gelekî wan şanogerin hunermendin û wê ji Kurdî de xwedî cihekî ne me nimûne ji wan kesa girtin دوباره آن گوری نمونه ویدنگی امتینن وان برهما دادن وان کسان و استودیو نهال باکور ام ویژن استانبول وان دیاربکر ایله و چنجی دنی باجار یک میدونی جی مستودیو آماده کرنه حوالی مدچین دور خواندن خودکن دوباره خواندن وان تینه بردستیمه البته ام دیستا سر گورد بن اگر کو شاشیک هبه که ماسیک هبه آنج خلطی که دنگ هبه اما ona سر راست کن دوباره ام تینن سپانه باردکن تبی وک PDF و ای پرتوک و پرتوکم بدن دادخم پیشبری کسا. بله. جبو نقاندنا پرتوکا چاود بزینه به ام بیجن کمیته هی دنقین یا هما چه کتاب چه پرتوک به زمان کردی هون دکن دنگ. نه مخابنم هر پرتوکی آجی هر نویسینا تایبتی اکو ویجره علاقه داره اکو امبویژن سرهنریه آنجی چندکی تمثیل دکردن آخونا اموان برهما بیتری قدر دنوان و امتخازوان بدنگ بکن هلبت روشا برهمی کردی و شنگریا کردی لباکور دیار بربچاوه جبر هندم نخواز دولتی گفا بخون ام نخوازم بی خبات خو و زمان خوشی جوار بکن تشتی کو گفارنه جبر هندی ام تایبتی سر چیروک رومان کرد چیروک هلبس و هلبت چیروک زاروکا و نمونه اندونژی ام لزیده دکن زمان بیانی جی انگلیسی آلمانی و عربی جی ورگرتین کرن و کدنی کس بخوش چیروکا دنویسن او چیروک تنه بردستی من لجنه آمد خونه خواندن مسرده اگر که بیار ارینی در که ام دشین استودیا دخونن
اگر کو درنک بجی مخابن مجبوری لیو دیگرین. بله خوش جالیه یاسه و تقول تانی زمان لترکیه دزانن روشک آوارته هی تایبتی جبو چاندا کردی کلتورا کردی گله گف لیتکرین و زمان کردی جی نگله کی بیجن دناو کوملگهی دناو جواتی دیجی نگل کی بلا کریه جبو وچه گاواویتن دا گو هنکاربن برنگکی یاسایی گو گفل ونه به گو نیه گرتن و گلک تجربین لویده تبن دمکی پرتوکخانه یکیان جی بیجن روزنامه تیوکرین دمکی تیگرتن جبرگو قدغبونا سر زمان کردی و چاوا کری گو هون خب پارێزینن دا عالیه یاسایی ده عالیه حکومتی ده بله چا فکر لما پیدا بود دوباره یکسر من دست به کاری فرمی کردم من خواست پشتی اپاس کاری بکرن و امجرا چارەسەریە که ببینن ما یکسر به پیمانان به شرط و مرجی که لترکیه بجن سپانه که به وی آوایی اپلیکیشنه که به وی آوایی دوی چه بکن چه مرحله درباس بکن ام سروانه یکو سکنین و ما او پیمان آماده کرن مجوان راشان دوباره مل اپ ستور و پلی ستور اف پیمان بار کرن ما کت با اف دوکیمانتی منه اف پیمانی منه دستور هاتیه هلدان و تو پروبلم که وینینه سر یکی ما به پیمانا پیشاوی یکی گرد و هلبت مسئله ده ماده به کردی او پیمان جی حیات جی یکی مروب ده پاریزن ام جی دوباره اوی بردوامی اوی ام دماغو برهما هلد بجیرن ام مرده جی گله هور سکنن و سر کرد بن داکوس بر روشی گفکی جوی که نفه لیو کتگو جهیلا فرمی و ما به پیمانا او یک پاراست بله خوشم از دارم سر عالیه گلکی گرینگ عالیه آبوری گو یعنی خباتین خبخشین راستی پرانیاوی و چاوا اف خباتا هان یعنی ام بیجن پلانی و یان آواکرنا وی اف خباتا هان لسر بنگه که آبوری داگو بردوام بده هون چاوا کارن ام بیجن آلیکاری ورگرن یا جی عالیه خواه عالیه آبوری و چاوا هون کارن بردوامیا خباتی خواه بکن بله افدورا ساله کیش خو ام وک شخص يعني قردانا مت سازي كومالا انج دزگهی نه ما وك شخص جخو بخشي ما دست بكر موك خباتكار موك ريبا برهم جي جالي آبوري و چیز دستی ما حد ما بخوكر لی مخابن درفت کیمن اگر کو آبوری چینه به کار زیدن آمشه عالی تکنیکی و هر تشتی ما شخو سر راست دمشه لی مخابن جهل آبوری و پروبلم جی هن امجی دخوازن و کسی کو خودی زمانه کو درد کبن آنجی وان یکا باشت زانم کو آبوری نه به اگر کو سودس باوان کاراج چینا به جبر به کی دخوازن کسی bir karar alaqadar anji hassasiyete kawan ser zaman he xo baxşi alikari bikin em dikarin ser navê wana lîsek jî bikin wek spasiya wan kesa jî bikin ev yek jî xwe bi me re dikarin bikevin têkiliyê hesabê wan hene dikarin bi wan hesaba eger ku dildarî bikarbin aliya aborî ve dikarin ji me re alîkariyekê çê bikin. Belê ji bo xelk bêtir bibin şopînerê ev aplîkeşina hanê چرê hene hûn çawa xwedgînin xelkê em bêjin niha hûn di nav li Amedê Diyarbekirê yan jî li Tirkiyê hûn kar dikin lê belê eger em bêjin ji ber ku hûn li nav internetê kar dikin veya tiştekî vekirî bo her kesekî we ti pêwendî kirinê da got bê belakirin yanî cînê dinê jî got xwe bidin ber alîkariyê bikin da got bigên her kurdekî li seranserî cîhanê برسید دکارم از وها کرداسی باس بکم نها سپان سدو هفته و شش هب ولاتان و ام بجن هریمی خدمتی دیده ام reklam avi çava dikin reklam avi kari ام betri ser Instagram Twitter و platformên internetê em belav dikin reklam avi jem xwe çê dikin bi berhemên ku me dane bideng kirin an jî wek pirtûknavê de digirin em ji bo vana reklama bi xwe amade dikin bi vî awa yani bi keda xwe li ser internetê em bi xwe reklama xwe dikin. Belê ji bo ez bêjim got hûn karibin zaravên din hûn destê xwe bigînin zimanê Kurdî yanî beşên din ji zimanê Kurdî em bêjin zaravên din soranî û wekî dinê zazakî û beşên din li seranserî civata Kurda hûn karibin wan derbasî nav vê aplîkeşinê bikin we ti gav avê tune em bêjin ti plan proje heye hûn derbas bikin ya tenê wê ser kurmancî bê sekinan din niha
بله شخو هیانها چند هف برهمین تلفی پرتوگه گرامری آ کرد سورانی ایزا زکیش چند هف برهم تدا جی هبون لی ام بو شانخانه راخبین آزا زکیش بو برهمین زازاکی ملهف دو کریه پرتوگه وان جی هاتن بردستیمه ام نها آماده کاریه بدن گرنا وان و وک پرتوگ تدا بو وشینن ام نها آماده کاریه وان تکن جهیل زازاکی بات پروبلم منما هیوی وکو ام همان گاوا بکاربن سورانی دا جباویشن هاولو هلوستا me ev şko tevî dema ku em dibijin Kurdî ne tenî kurmancî em dixwazin zazakî soranî û hebe zaravayên din jî berhema em lê zêde bikin û me gavavîtine em ê berdewam ji xebatê xwe li ser bikin. Belê. Ji bo got temaşevanê me xelkên Kurd milletê me got bibin alîkar. Çawa karin bibin alîkar û piştgiriya vê ev xebat ahan bikin? شخو حسابي مهنه حسابي كو بكاربن علي كاري خو بخشي جبو بردوامي بي كاري بكن حسابي وان هنه دكارم بمراتكم تيكلي اموان حسابا جوان را علي فرمي باتو problem درنه که به بیوی آوای اموان را پار بکن و سرولا خو بخشی دکارن چه علي كاري جدسي وان بي دکارن علي كاري هم بکن. Belê. Zeynep Sultan Atlî berpirsa dengê pirtûkan ji Amedê te me re bû gelek spas her serkeftî bin. مالاوا اوا گلک سپاس.